Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyaw, Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko ang trabaho di syudad. Ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder kan, iti balay mau. Nantay. Tapno daman mat pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabayinak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadalon na kita anak da. Ay, kumayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Ang adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na antay. Nay na, awan. Ha? Masagtot mo't makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maestresa. Ala antay, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasan daw ang makasapol. Kat saan man nga biro iti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Adapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila. Sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawam balay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ro da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, barang makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyok dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko. Kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mari ijay balay. Iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami unay ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Si Kanti mang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng si Kanti denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na.
Imbes da kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayon ananang. Sana bale. Tainton makaanakak. Agsapulak ton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Sana nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakkelyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw tun ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No, kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nangkal. Agtalo na klangay. Talunat ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tadamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang mat jay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Maasyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbi ti pinaramin na abalay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Hanggang, awan sapay mo, nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mo't laang, no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw, ta awan pampanunutam. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mo't laang, no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam, saan ka amapuwersa nga agtrabaho. Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag, nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano, makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na'y, umadadaw dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo, Wine. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak, iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayod gayam. Wine, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Atoy, makaamu ka namang luto, Wine. Allah, inlak aman dak man ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na,
At dayta ka manayin. Kasla anak nga rudayn, ti pangibilbilangak kin kakaanakan. Ay, wanggay am Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumata, manugot ka iti dayto. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid kalaangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan ni insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-may ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balay yun. Isa saan tan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo ijay balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpot da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yun tagdisdiskitar. Nasakit nga ro ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti kanan tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa langit Ay, sumilat ti aramid di anak ta, iba. Sa do umilat ta. Maturuglat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libre pagnaidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy ida? Tanasingpet ti ka anak ka. Ken isu nga raw nga inayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gastusak ida.
Nakautang ak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iso diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayam nagiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay, kawan na. Ang pagtrabaho, maya. Aga brodak. Pag-abroadan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak, bakit? Anya? Nataw. Kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay no kastamot lang. Di na nga rod sungsong batan ti awag ko. Iso masuruna. Ante, ada kadwa kasi mang pwet ni Jeline, nobiak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaam-amuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan adita ayan tiri daw. Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimmy. Uwan angkel, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiak. Kan oray simple lang nga kasara. Ay, ala Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa lang amin, Jimmy. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin da nataw, ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Maasya na kinkwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan itititulo na daga. Ako le MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam iti asawaam, Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam atikas di nga aramidon ti ikit ko. Isumot la na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim.
Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Ang balay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawan da nato dito. Lula! Ni Tatang! Ay! Bye-bye anyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lola, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita, inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon sa pati ipapanaw mo! Kasanon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay ket adakin kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen nanang, maawatak dayta. Aladak daytoy. Tapno saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular mo. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko ket nawaya mo tin ngagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Na. Anak ko ti napad ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Anay ko! Kumusta niyan, te, Angkal? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agagagom. Biyag ti tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo mat ikan iti kwarta yo. ay na, sana na masapol. Ada kwartak anak ko. Naala ko tayo pensyon ko. Ay na, manumot lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwarta yo. Naimbag la paggatang yu iti asukar kan gatas yo. Ay, agyaman nga ron, anak ko. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatan na anak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakitsanda akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay na, saanan anak ko? Ano pa iti sidaan? Basta, igatangang kay to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang-atan awan pa'y maititid kumad kada kayo akwartayo. Maawatak, anak ko. Tag may sakamot nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Balo kakit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit di asi mangtad iti kwartam. Adaw. Ala, saan ang tatang? Basta alaam, kainik kanak di kabsat mo. Itad ko kinakati intid na.
Ngam di mo ipagbagakan ko na Ha? Sa nabali di kabsat mo ta napintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasingpet nga asawa. Iso nga oras saan ngagtrabaho ayos lata. Tatang, Alam mo na ito. Naimbagla paggatang mo iti gatas na iti apo ka. ay kat agyaman nak nga rod tatang. Apay, awan plano mamakiasawa man na nanakaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa iti gusto kan ka? Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ng duwang anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manen. Tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ng anak ko. Kastamlatan na ka na yon, agrigrigat ka aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wenno na laad ditan. Basta baknang, aklo namun. Tapno adda mang biyag kada kayo nga agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka, ngam no siyak ti matungpal. Kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo. Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano lang ta, imot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay ili. Ne, apay, aguyok kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubwat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang uyag na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yo? Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan kanu ti uyak yo, ang mga no nakarkarong at sakit kayo. Pagyaman na, Grace. Ginatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo, ta sukatak, anak ko. Saanen? Tulong ko nga rod kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadagito a sakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay kuma, taam mo yung tumat ni agsubalit. Namjak matkit di agi boy, tatang. Ibagbagak laang. Pinaagasam kanumot ni tatang manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yung timang papaagas kan mang tultulong kan ko Wala, tasyak met nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan manang. Awan anak pa'y ngamin ita. Kanayon mo. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkurangas kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kini tatang. Ngam ayos na ang matkit di. Awan problema iti day na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wenno aggas gastos para kini tatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Pangusaran bakit? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni tatang. Ay, katadakan ka dito Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay. Papayagin matang kay ti materials. Gastos lang dayta. Patarimaan ko nga rod ti kusina yo, kastamot tan ti CR yo. Napintas pa'y mo, anak ko. Basta patarimaan ko, tapno napintas mo tibuya na Ay na, lakaya kaon. Saanin ang nagita ti paggasgastusam, Grace. Basta baybay andak ka dilang. Rugyan dan atarimaanan ti kusina kan CR yo inton bigat. Di kay madanagan, tasyak ti agbayad iti sweldo dagiti agtrabaho. Tang, dawatak man tay nagsukatan nyo iti bubong, tay sukat ko man iti atop mi.
agdadad nga minan. Ay na, umay kayo kit din agnaid di balay anak ka. Awan mo't kaluwak dito. Panawan niya di balay yaw. Squatter kayo mo't lai ay. Anya dyan ang ko, tatang. Nay, si kamot gayam Grace. Kuna, tangay ag may saak dito balay. Umayon ag naid dahil mga agiin na dito. Ta agtad, di kalkalapaw da. Ay saan? Diyak kayat nga dapag naudan nyo asabali at tao dito balayo, tatang. Nga oray to'y kamsat mo, kan iti kakanakam. Ay damat balay da. Narigat no adda ka balayo. Taamangan no ma-stress kayo, tatang. O, Elma, alaan mo dyan nagsukatan ni tatang ayero, ta isukat mo itibubong yung agtad-tad. Sige manang. Ay, sapay pa nagtutudo manan. Pasensya ka na. Ngam diyak kayat ang ma-stress ni tatang. Iso adyak kayat nga dakadwa na dito balay na. Pinaayapan kayo, Grace, kern Elma. Tada dapat ngay bagak tada kayo. Anya day ta, tatang? Mariknak iti bagik ako maapuyakaon. Sumalugan ti piksak. Lakayak nga minay. Ti kayat kao. Sakbay ngay pulang ko ti bulod ko abiyag. Maornos pa iti amin. May papan iti tawid yung agkabsat. Ay, saan kayo pa'y amatay, tatang? Kat mapantayo amin di ta, tatang. Kat no talaga nga ipanyon ton, awan maaramidan ni. Wan nga raw. Isu nga itid konti tawid iyo. Tangay nindudwa kayo nga agkabsat. Agudwa kayo iti mapanawak abasit adagak. Anya? Gudwa? Apay ngay agudwa? Anya nga ron kay talaga ba't kakasta. Agudwa kayo. Mabingay iti husto ti dagak. Saan amabalin tatang? Nagado tirigrigat ko kada kayo. No agsakit kayo, asino timang papa-ospital kada kayo? Siya! Asino ti agmarmarket iti kaninyo? Siya! Asino timang mangted iti kwartayo? Siya! Kan, siya pa'y tinang patarimaan dito'y balayo. Ha? Manang. Rumbang kuma adakdakkel ti itudyo at tawid ko ngam ni Elma. Grace, di ka kumagbalin agamrod anak ko. Limbaglakan ka ata na pintas ti biyag mo. Ngam to'y kabsat mo ngay. Balo piman, kinawan na talagang at trabaho na. Makilablabada lang no na duma. Apay, di ka masyat kan kuana. Awan gayam serbiti ado a sakripisyo kada kayo. No ma-ospital kayo, siyak ti agpuypuyat nga agbambantay iti ospital. Siyak pa'y ti agbayad iti bilyo iti ospital. Diyo ka di mapanunot dagita a sakripisyo kada kayo, tatang? Amok na kita sakripisyo manakaw. Kit pagyamanak unay na kita. Ang no pabayadam kayam na kita. Sige bayadak. Alaam ti basit nga urnong kaw. Basta ti mapanawak asan ni kwak, magudwa. Pagudwaan niya agkabsat. Sika, Elma, anya mo ti makunam. Agsaw ka mata. Anyat makunam iti ado a sakripisyo kini tatang. Ala, tatang. Tap na awan ti Riri. Itad yun ti kayat ni Manang. Awan problema kanyak. Apay, anyat kayat mo ang mapasamak ay Grace. Basta dakdakkel ti mapan kanyak. Ken iraman nyo nga itad kanyak to'y balayo. Tasyak tinang patarimaan iti daytoy. Kukuha kumamat to'y adim to'y balay kan lotay. Ta nagbasit ni balay da. Basta siyak timang tawid iti daytoy abalay. Elma, sapay ko ma, tamaawatam dayta. Wan manang, mawatak dayta. Iso nga awan problema. Sapay ko ma, ta saan nga agsakit tinakam mo. No dakdakkel ti tawid ko ngam sika. Wan manang, awan problema. Apay adi mo ilaban ti karbengam Elma Balasang ko. Sapay si katiburito. Bye-bye anyon, auntie.
Jak kayat nga aga pa kami iti kabsat ko gapula ang iti dayta. Ay na, agduma ti ugali yu iti kapsat mo. No kasanaw ti kinasingpot mo, isumat ti kinatangsit kan kinagamro ti kapsat mo. Ngam no siyak ni kabagays, rumbang kumaamagudwa iti hustaw ti para kada kayaw. Awan ad-adaw kan awan basbasay. Baybayan yun, auntie. Jak mo't lang maitugot na kita intun matayak. At dalakot pagyanan mi nga agiina, mayatan. Pasensya kan anak ko. Pinwirsanak ang nagpirma di kabsat mo. Diyak ko makayat ti bagbagana. Hanggang pinwirsanak. Pagkawanin na kumanak ko. Ay na, awan ti rumbang ay kidawan mo iti pamakawan, tatang. Awan basol yu. Masyanak lang amin ka, anak ko. Sabal iti ugali di kabsat mo. Jak kayat nga paan na tayo ni Manang. Iso nga itadyo ti kayat na. Awan problema kanyak. Patsa ka din na kami baybay anti Diyos. Basta saan tayong agsaksakit. Umdasan aragsak ko day tatang. Unay ka batan, Grace. Apay kasta ti inaramid mo. Panaging bubukod ti kasta. Lari, inaramid ko lang ang tirumbang. Siyak tinagrigrigat kinitatang. Ipadoktor ko. Ikak iti kwarta na. Igatangak iti sidaan na. Kan pinatarimaan ko ti balay na. Ado ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang lang ad-adumat ti tawidat kan kwa na. Apay aya pagtatak ko ng pailaday ta. Kat saan tamat nga grigrigat iti biyag. Di ka lang nasyan mo tan iti kabsat mon. Agmay-may sa amang isaksakad kadag iti anak na. Lari, kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingi na ti daga. Mabalintan to nga ilako nung nguminan to. Ay, diyan ka mo kan ka. Agbalbalin ka nagamrod gapo iti dayta. Sa anak akontento iti panagbiag na. Ado pa'y ti kurang ta. Ado ti arapaap ko, akayat ko atong palan. Kan may sa, maawatan nak di kabsat ko. Iso nga awan problema ken kwa na. Ita, tanatayan ni tatang. Anyat planom iti daga at tinawid mo, Elma. Ilakom? Ni, saan Manang? May mayat kit di ano ilakom. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Ha? Ilakom, tasyak ti manggatang. Jak ila ko Manang. Kapakalaglagi pak iti dadakkel taday jay. Isa pasensya kan, no jak mapatganti kayat mo. Nukasta, patuluyom ti agabroad ka anakan. Wen auntie, kat da kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Wen auntie, kat agyaman nak. Amok na dungo kayo kadagiti apo ko yo. Iso ada kayo tinapanunod ko pangital ka kadakwada. Tano ti kabsat ko. Adamot dagiti anak na apaka kumikuman na. Kat pangalaam ngay iti aramatem nga agabroad balasang kaw. Umutang ak, auntie. Manang Grace, pautangan nak man iti pagkabrod ko. Nasaya at mat, tanapanunod mo ti agabrod. Kasta, tapno saan akanayon ti panagrigrigat mo. Ngamno kayat mo, isaldam ti tawid mo adaga kanya. Ha? Tano utang laang, awan may pautang ko. Ngamno salda, adda. Sige nga ron, Manang. Si ka lang aminan tamok nga sitga na pagpatulungan. O sige, nalawag ti saritaan ha. Isaldam ti dagam kanya. Wen Manang, tatalaga kayat ko ti maka-abroad. Saldagatang dayjayan lakay. Kabsat mo. Ngem maaramid mo ti mangluko kun kwa na. Mangloko ngay bagbagamat. Ay na, imbagakmat kan kwa na. Anayunak to je inted ko akwarta. Basta kukwa kon day jadaga. Sana bali, tama ka-abroadan iti mabiit ni Elma. Ni, umawag man ang dayto a foreigner. Talaga di naksarsar dengan dayto a tao ah. Umanawag.
Sungbatak man laangan. Hello? Hello, Elma. How are you? Why don't you answer my chat to you? I miss your messages already. Sorry, but I'm busy. Oh, sorry. Elma, I will tell you something, okay? Huh? Oh, what is that, sir? I love you, and I want to marry you. Are you sure? I'm a solo parent, sir. I have 2 children. Oh, I love you, and I will love also your 2 children. I want to marry you. Please, love me too, Elma. Nanginaw na iti bagbagamalugan. Milyon ti presyo na. Agpraktikal ka kuma. Basta kayat ko day di alugan, Larry. May mayat ngamin ti brand nyo, ta sigurado nga awan sakit ti ulo. Pakalam nga rod iti gatang mo kat kurang ti kwartata. Ilakok ti daga atawid ko. Anya, gapulang iti lugan, ilakom ti daga tawid mo? Awan bibiyang mo iti daytoy, tatawid ko day jay. Basta gatangan ta day di alugan, tapag sapulan tamat laang. Ibiyahe tanto day di avan, ipamanehok iti sabali, Larry. Anya? Duan avan tilugan niyo, Grace. Nagpipintas avan. Wan, ta ipabiyahik, ante. May mayaten ti kasta, ta kumita ti van alugan mi. Ngam ti dagangay, saan a kumita? Wan ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina mo ti balor ti daga. May mayat tilugan a negosyo, anti. Tainal daw a kumita. No kasta, umay mo alaon na nagiti anak mo, Elma. Wen, auntie, takasta ti kayat ti asawa. Ay nabalasan ko na imbaglakit ding tanakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Wen, auntie, nakasingsing pa ti nagbalin nga asawak. Nga uray taga sa bali a pagilian. Ay, nakaragragsakak para kan kakaanakan. Inturong nakatitios itinapintas agasat. Wen, auntie, saan na kami abinaybay, auntie Diyos? Kat agyaman na kiti anos yung anang taripato kadagiti anak ko, bayat ti kaawan ko. Awan anyaman na balasang ko. Ang talaga kaday nga agnaud kayon ijay abroad. Wen, auntie, alaan da kami ti asawak. Kan may sa, awanin ti sanikwak ditoy. Taginatangan ti kabsat ko ti kakaiso na atawid ko. Ay, sinaor na katikabsat mo iti dayjay. Ginatang na itinalaka. Ala, baybayan yun. Sayang lang tayo lako na matgaya man. Wen balasan ko. Ingatang na itilugan tinaglakwan na. Larry, di may sa avanta, na disgrasya. Anya, apay ka no? Ay na, nalusbreak ka no, kat natin nagtivan ni Jay Rangkis. Ada ka di pasahero sa karga. Ada, kat adadami ni Jay Hospital. Kapilitan nga ilako ta ti may savan. Tap na da pagpaagas ka dagiti pasaheros anang disgrasya, bakit? Masapol at tumulong ta. Tadata ti operator ti lugan. Anya nga rod, wanan day tamot lang ang tinapda pamuspusan. Awan mabalinta, Larry. Hello, Elma ading ko. Kumusta kayon nga, kadagiti kakaanak ka? Kasamatan ti asawam. Kastoy nasaya at lattamanang. Naragsak dagiti anak ko ditoy. Tanasimpot ti asawa kadakwada. Nagpintasan ti biyagyo nga agina. Damag ko abak ng kanugayam tinakiasawaam dita abroad. Ading, pakawanan nak no nagbalinak nga agum kan kay ti kalabas. Ay na, awan kanyak na ijayan manang. Lipata mon. Makonkonsensya ak ngamin ading ko. Tunggal malagip ko tinararamid ko. Kan makarkar maak siguro nading ko. Ni, tapag ko na amat ngay manang. Awanan di inagumak adaga.
Inla ko kon. Inggatang ko itilugan apang negosyo mi ko ma. Ngamawan nagmamayan na. Ha? Kat nailumluma kon iti utang dito'y Pinas, ading ko. Sige, tapawitan kay ti kwarta manang. Manuti ka sa pulam. Ha? Nakababain man ading ko. Hindi kag babain. Ibagam naman nuti ka sa pulam, tapawitan ka manang. Agyaman na ka talaga ading ko. Kat ulit, pakawanan na ko ma. Biyag. Ti tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nadadaal nga minan ti kakaiso na a sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ilaang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day di nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin taggas gastos. Manipod insikog ka, aging nga impas ngay ka. Aging ga ita, tagis eskwela kan, siyak amin. Awan pa'y inintad na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka, subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kamin tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawatang. Nanggagaw dagiti impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas jay nga ibagbagam kan kwa na? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan kwa na? Pagrebengamot dayta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin ti kasjay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaang man. Anak ko. Basta noan niya ti kayat kong aramidan. Aramidak, nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ay, Irresponsable di amana. Uray piso awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin taggastos. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya? Ginatang mi ngay kinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatin day jay. Kanayon mat nga aghang. Makapasuron. Anya? Sigin nanang. Ibagayo kan ni tatang. Tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang am day jay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sigin nanang. Diyak agis eskwela. No didak igatangan iti cellphone ko. ay. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam merlay apog. Gapulag iti cellphone, di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into naram. Bye-bye ang pailang ta cellphone. Basta diyak agiskwela. No didak igatangan iti cellphone ko. Ala, hunan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan? Gumatang tayon to. Nakarumpot kayon bakit? Mapantayon. Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang Wen, basta tarimnam ti agiskwela, wan? Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan nyo. Ay, saanan Mario? Ingkam la gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't takayat ko mo't makapasyar iti mall. Ala, ikuyugtan, lakay. Oh, agpili ka, no anya kadagiti a cellphone ti kayat mo, Merly, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dahito yung tigatangan ta bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dayto lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanayunak. At dapat mat iduldulin ko akwartak. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat nga minan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di Mario. Di ka pagatang-apagatang tanagado ti ballpen iji balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay.
Apay, ada padulin mo akwarta kada kami. Ha? Agulimag ka ngaminan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario, kwartam, idulin mo. Ha? Nangalaan nyo, Lola. Naala kung tay basit a pensyon ko. Iso nga ikan kamot iti kwartam apok. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon Alan, idulin mo dayta. Naimbag lang ngayon inutom abalunan iti pagadalan nyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwartam. Saan, Lola? Angan, saan na bali? Tadamot ipababalo na merienda. Basta idulin mo dayta, wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingpet ka. Umat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apok. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsardeng ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimur iti ag-eskwela iti kolehiyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat mo? Sa pulom di amam, tayo sa timang paadal kan ka. Tatang? Wan, Mario, dakkel ka matan. Sa pulam ti amam, bareng matulungan na ka. Tano da kamilat namnamaam, awan ti pangpaadal mi kan ka. Ni Merli laang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidiin sikog ka, nagpukawan akas lasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Tamasurunak lang ang makalagip iti dayjata. Mabalin mo mo ti agtrabahon, Mario, tabarukan. Agsapul kan iti pagtrabahwam. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apok, paspasensya mo dananang kantatang mo. Itikas diya pa nagsasaudakan ka, wan. Uwan, Lola. Ura na pampaborito dang anak. Jack idaguraan. Pat-pat gaklat tayo da. Ay naimbaglakit din tanasingpet ka, apok. Dayta, tikay kayat ko kan ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak da nanang kantatang amang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Merli. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwartam man? Ha? Saan ta kang inikanda nanang kantatang, ading? Agdawat akpay nga rod kan ka, aya. No adaintad da kanya. Ha? Ikampay la ta adim, Mario. Tawan kwartami kinitatang yo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adim. Tapno magatang namat ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man bakit mabisinak? Minalamatan ang mabartag kariko. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Deto'y latiliw-liwak. So, tinak pakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Hala! Ikaw anak ko! Mabisinak ko. Dara sama! Saan ka din nagtrab-trabaho ni tatang, nanang? Saanan? Taadon ti rikrik naan na iti bagina. Ha? Natangkan tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngamawan dengdenggan na. Kasimot ni tatang no kasta. Iso at angay sikat at trabaho na. Sikapay laang ti makaamo iti magastos dito'y balay, wan. Uwan, nanang. Ano sam ti makikonstruksyon? Sana bale, tadakkel mo ti sweldom iti dayta trabaho. Kan tulungam di adim, tapno maka-eskwela. Mario, ano sa matulungan di kabsat mo nga gadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay. Uwan, tatang. Jak makatrabaho. Tadumot ti marikrik na kitibagay ka. Sigalangan di mo miya makatulong iti kabsat mo. Uwan, tatang. Di kayo madanagan. Tamalaksid iti pa nagkon-konstruksyon ko. Aglaklako ak iti nagduduma na teng. Nasaya no kasta.
Sana pala, tayo ton makalpas dyan, Adim. Sumublat kan tong agiskwela. Wen tatang. Manong, awan ka dit planom amang sapol iti amang? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mabiro kan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan nubak nang. Matulungan na kakuma. Sana balen. Kabailak trabaho. Kabailak apagadalan ti bagik. Ngam si kapay ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulang man ti kwarta? Wan nga rod. Adda bayada ki jay school. Antay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, Manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan, ading. Sige nga rod. Agyaman ak ha. Sige. Taagsubli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tayo tulog kan. Saanen, Manong? Kabalak! Kaano nga'y nga graduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, tasaan pa'y amakias asawa. Una, jak mo't ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapul pa'y mo't ay iti trabaho na. Kan masapul ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kahit ni Mario nga'y, tulungan tumat di adin na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Merle, sa ito pagsasaritaan ti may papan iti day tabanag. Nagsweldo kan, Mario. Wala na. Inkanto man ikan iti kwarta di adim, tani, jak masango ti agpasentro, asikaswak ti amayo. Wala na. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Wala na. Mapanak itan. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda ka. Karering mo kataldawan, Marley? Apay, awan klase mita? Kwa, awan, Manong. Aping ay may ka. Umay ka niti allowance mo ading ko. Kin ada imot ko aprutas ka natang. Kwa? Sige, ibati mo dagita. Kung itid mo ti kwartak, tapumanaw ka mutla dagos. Ne, apay panawan na kadagos ngay. Kwa, agungot ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Ay, wen Manong, maiparit ta talaga. Agungot da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka mutla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Sige. Mabit lang rod. Sa bali tagparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat mo. Imposible apati siya kakabsat na. Kat maiparit asumarong ka iti dagos na. Dito yak pa lang saan uning adayo. Tapaliiwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdaman ti landlady. Agdamagak. Naimbag nga orasyon na. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, baro? Da kayo ka di ti landlady ni Merle akabsat ko? Juan, nukasta, kabsat na ka ni Marley. Wala na. Sarong karak ko ma. Ngam dinak mo't pastrakan iti pagababangan na. Maiparit ka nung ti bisita. Anya maiparit, kat no kanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? Nukas na, adan boyfriend ti kapsat ko? Juan, kanayon na maturog dita. Dinsa pa yan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasarita ti landlady. Nabayag gaya man ngagdandan na kayo tinobyo. Wen, Manong, kat masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel. Kasano nga rodin ti panagadal mo? Sa anak ka makagraduar.
Tanagpatingga akla iti second year college, Manong. Anya, kunak man no graduar kan itaatawan. Pasensya kayon, Manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. Iso anak sarda nga kadyak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya, Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran. Ay, anyan tamasikugmat gaya man. Jacket as idiran ti kabsat ko, Lola. Taura ramidak ti kasta. Sana na may sublit na palabas. Ay, inurnong mula kuman ti kwartan. Taiso ti pagadal mo. Sana bali, Lola. Padasag tag self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tanuad da kwartak. Tulungan ka. Sana, Lola. Tikit di agas yo, ti pangigatangan yo iti kwartayo. Dandanikan ang pasngay, Merly. Ngam aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyom kan ka. Nagsina kami, Nanang. Anya, kayat mo asawan, agpasngay ka balasang. Unay kamat ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak ta. Adaditan. Awanan ti maramidan tayo bakit? Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko, nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyaman ak nanang. Diyak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpet ka nga anak. Kayat kayo ayahon iti kinariga ti panagbiag nanang. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman ak anak ko. Tauray naungat kami idikan ka. Nagsaya at latta ti panagpuspuso. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilyak. Ket ti kayat ko, ijay abro ti pangi-applyak, iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanun ti balay tayo. Kahit nakasingsingpet at talaga na dyan nga ubing. Wan nga rod lakay. Naimbaglakit din tadda ni Mario amang tultulong kada tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agan rolak ton. Taituloy ko ti agadal. Ne, siguraduam nga agadal ka, Merle. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wala nang. Promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Diyak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Kan, kayat kayo matatulungan. Ala na ko, basta agsingsingpet ka, wan. Tuladem ni manong mo. Tapno matunoy mo, dagiti rapaap mo. Wen, tatang.